سلااوڕێز تەماشەوان هێژا بولتەنا دەمژمێر شەشێ ئێوارێ ژی ئازادیە ڕۆژاوای کوردستانی ئارکێ ئەزێ ژوارە پێشکەش بکەم و بە vê nûçeyê dest bi bultena xwe bikin. Duh roja sêşemê 28 tîrmeha 2020 eniya aştiyê û azadiyê hate damezrandin û daxuyaniyek derbarê ragihandina damezrandina eniyê aştiyê û azadiyê Kulbajarê Qamişloyê Rojavayê Kurdistanê hatibû ragihandin belav kir. Navaroka daxuyaniyê û aliyên beşdar di vê raportê de. Duh roja sêşemê 28 tîrmeha 2020 eniya aştiyê û azadiyê daxuyaniyek derbarê ragihandina damezrandina eniya aştiyê û azadiyê ku li bajarê Qamişloyê Rojavayê Kurdistanê bêriya vîdyokonferans hatî lêdarxistin hate ragihandin belav kir. Deqa daxuyaniyê jî wiha hatiye. Di encama nêrîna siyasî de û çalakiyekî hevbeş di qonaxa Bûrî de Encûmena Niştimaniya Kurdî li Sûriyê rêxistina Asûriya Demokrat û tevgera Siba Ango Elxedî Sûrî û Encûmena Ereban yê Cizîrê û Feratê de di mehên Bûrî de çend civînên berfireh encam dan. Bi mebesta hemahingî û lêdwanan ji bo dîtina çareseriyek siyasî li Sûriyê ji bo rizgarkirina welat de ji vê rewşanihatê re derbas dibe û dîtina çareseriyek ewlehî û leşkerî ji bo Sûriyê û di van civînan de lihevkirinek di navbera hemû aliyên beşdar de hate xuyakirin û biryara damezrandina eniya aştiyê û azadiyê di civîna berfireh ya dawiyê de ku biryar hate dan di 28 tîrmeha 2020 de li deverê were ragihandin. Bi rohekî bilind û berpirsyaretî ev enî hate damezrandin ji xwesteka hevbeş re dikeve xizmeta sedemên gelê me û peywendiya hevkariyê û hevalbendiyê ji pêşerojeka baştir de ji bo Sûriyê. Di daxuyaniya eniya aştiyê û azadiyê de hatiye jî çareyeke ji bo hevalbendiyek siyasî di navbera hejmarek hêzên siyasî yên Sûrî de ku hewl didin avakirina Sûriyayeka demokrat de birê ku pêk û rûmet û azadiya Sûriyan biparêze bi hemû pêkhateyên xwe û cihê terorê lê tune be û li gorî regez û armancên ku di dîtina siyasî de tê cihê xwe bigire û pêşî vekiriye ji diyalog û karê hevbeş re lê gel opozisyona Sûriyê û piştgirî dide hewldanên hemî hêzên berevaniya niştîmanî û aliyên navdewletî û herêmî ku hewl didin ku êşên Sûriyan bi dawî bîne birêya çareseriyeka siyasî berfireh li gorî biryarên rewayên yê navdewletî. Di daxuyaniyê de hatiye jî eniya aştiyê û azadiyê bi nêrîneka pêşkevtî dest pê dike ku rastiya li Sûriyê heye şirove dike û beşdarî di avakirina bingeha distûriya ji bo Sûriyaya nû de dike û taybetmendiya hemû pêkhateyên Sûriyê û mafên wan yê neteweyî û demokratîk lêber çavdane û hemî rê lêber rewşa rasteqîneya welatîbûnê welatek ku azadî dadwerî wek hevî di hemû xuyakirinê wê de hebin û dibin prinsîpa Sûriya welatê ji bo hemiyan e û cihê hemiyan tê de heye. Eniya aştiyê û azadiyê li gorî biryarê navdewletî ji bo dîtina çareseriyeka siyasî li Sûriyê kar dike ya herî giring jî biryara 22 pêncû ya Encûmena Ewlehî û Daxuyaniyên Cinêfê ne ji bo bidestxistina armancên gelê me ji bo gihiştina veguhêzek demokratî ya ku rêzê li mafên mirovan digire û misogir dike ku serweriya yasayî û veguhestineka aştiyane di heman demî de parastina yêketiya xaka Sûriyê jî. Eniya aştiyê û azadiyê nêrîna xwe derbarê pêşeroja Sûriyê bingehên karê wê di qonaxa bêde da û du kaxezên siyasî û rêxistinî de û ew ji hêla aliyên ku pêş de birêya torên enternetê ve hatine pejrandin ji ber nebûna civîna amadebûnê birêkarên belavbûna vayrosa koronayê ve girêdayîne û karê wan yê siyasî dê li ser tor û malperan bêne belavkirin. Di dawiya daxuyaniyê de hatiye ku ew soz didin gelê xwe ew ê xizmeta gelê xwe bikin dilsoz bimînin û bi civaka navdewletî re ji bo dîtina çareseriyeka siyasî ji krîza Sûriyê re kar bikin û zordariyê bi dawî bînin û parastina rûmet û mafê gelê Sûriyê bi hemû pêkhateyên xwe bikin. Eliya aştiyê û azadiyê ku duh hate ragihandin di rêya çend xalekê ve nêrîna xwe ya siyasî ragihand di vê raportê de em ê wan xalan nas bikin. Roja sêşemê 28 tîrmeha 2020 Encûmena Niştimaniya Kurd li Sûriyê û rêxistina Asûriya Demokrat ji pêle Sibaroja Sûriyê Encûmena Erebî li Ferat û Cezîrê beraya aştî û azadiyê ragihandin
پشتی کو daxuyaniyek divê derbarê de belav kirin, nirîna siyasî ya bereya aştî û azadiyê jî danixuya kirin ku di çend xalekê de bi vî rengî ye. Sûriya dewleteke serbixweya û xwedanserwer ye. Serweriya wê jê gelê Sûriyê re ye. Ku bi xwe jê dera tevaya deselatan e û kar bi yeksanbûna welatîbûnê dike. Dadwerî serbixweya yasaya serwer e ve guhestina deselatdariyê wê diriya hilbijartinên zelal re be. Danpêdana destûrî ku Sûriya welatekî ferehnetew ayîn e. Gelên Sûriyê ji Ereb, Kurd, Siryan û Aşûrî û Turkmanan pêk tê. Ziman û kulturê wan kulturî niştimanî ye û nîşaneya dîrokî ya Sûriyê didin. Bereya aştî û azadiyê pabend e bê danpêdana destûrî bi nasnameya gelê Kurd ya netewî. Doza Kurdî beşekî sereke ji doza niştimanî Sûrî. Danpêdan bi mafê gelê Kurd di çarçoveya yekparçayiya Sûriyê, bereya aştî û azadiyê wê kar ji bo nihiştina tevaya mersûmên ku lê dijî Kurdan hatine derxistin bike. Vegerandina regaznameyê ji bo tevaya Kurdên ku ji regaznameyê hatine bêbeşkirin. Pabendbûn bê tevaya yasayên mafê mirovan yên girêdar bi warên siyasî, civakî, aborî û rewşenbîrî. Bereya aştî û azadiyê dibîne ku nenavendî baştirîn şêwe ye ji bo rêveberiya Sûriyê bi mercekî ku yekparçayiya Sûriyê were parastin. Ew jî da ku hemarengiya netewî rewşenbîrî werin parastin. Bereya aştî û azadiyê pabend e bê karkirinê dibin serpiriştiya netewên yekgirtî da ku krîza Sûriyê li gor biryara navdewletî 2254 were çareserkirin. Bere tekezîl ser wê çendê dike ku beşeke ji opozisyona Sûriyê wê kar li gel tevaya aliyên navdewletî û herîmî yên di bandor lê krîza Sûriyê dikin bike. Bereya aştî û azadiyê wê diriya riyên aştiyane re kar ji bo berqerarbûna aştî û azadî û rêgirtin li mafê mirovan bi hêzkirina pêkvejiyanê bike. Rakirina tevaya yasa û dadgehên awarta û biryarên wê bike. Wiretkirina guhartina demografî ya ku çarçoveya şerê Sûriyê de hatî kirin. Gerantîkirina mav û azadî û beşdariya jinê di tevaya dam û dezgehên dewleta Sûriyê de bi rêjeya seh sedî. Sûriya komarî demokrasî ye, ayîn ji dewletê cuda ye. Bi yek nerînê serî tevaya netew û pêkhateyan olan dike. Garantiya azadiya ol dike, ayîna êzîdî jî di nav de. Danpêdan bê pirjimara siyasî û pabendbûn bê garantîkirina azadiya karê siyasî. Kar ji bo yekhelwestiyê derbarê destûra nû ya Sûriyê ku tevaya pêkhateyên Sûriyê têde beşdar be. Diriya referandumeke cemawerî de be. Bereya aştî û azadiyê dadperweriyê lê xwe digire. Dema ku veguhestina demokrasî were encamdan. Ew jî wek pêngaveke berev li hevhatina niştimanî û nihiştina bandora şer û cengê, sizadana tevaya tawanbarên cengî ku tawan li dijî mirovatiyê encamdane. Karê hêz û artêşê û dam û dezgehên ewlehî wê berevanîkirin be di ber welat de. Wê ewlehî, serwerî, serbixweyî û xaka wê biparêze, wê welatiyan û dam û dezgehan jî biparêze. Dewleta Sûriyê cihê tevaya pêkhateyan e. Nûnerê tevaya pêkhateyan wê di dam û dezgehên hikûmetî de hebe. Derfetên kar wê ji bo tevaya pêkhateyan bi dadperwerane werne dabînkirin. Herwiha bereya aştî û azadiyê erkên xwe yên sereke jî danixuya kirin ku ew jî ev in. Yekem, kar ji bo çareserkirina pirjimara netewî lê Sûriyê awayekî niştimanî, demokrasî û li gorî bilge û yasayên navdewletî. Dudo, danpêdan bi zimanê Kurdî, Siryanî, Türkmanî wek zimanên sereke yên dewletê li gel zimanê Erebî li deverê goşmareya wan têde bêhtir e. Azadiya netewên din di hilbijartina zimanê xwe de li ber çav û were girtin. Her navçeyek karê ziman hilbijêre yan jî çend zimanekî. Kar ji bo bihêzkirina pêkvejiyan û aştiyê di navbera pêkhateyên Cizîrê û Rojhilatê Çemê Feratê de tevaya navçeyên Sûriyê. 4. Rûbirûbûna tundutujiyê û regezperestiyê û rûbirûbûna terorî bi tevaya cûr û şûweyên xwe. Karkirin ji bo durustkirina hevbeşiyeka rastexîne. 5. Piştevaniya danûstandinê navbera Sûriyan de bi hemû pêkhateyan da ku rêl pêşiya azadiya nerînî vebe, nerîneke giştî durust bibe, da ku bêhtir li hevtêgihiştin durust bibin. 6. Parastina berjewendên tevaya netew û pêkhateyên olî li Sûriyê û rêgirîkirin li sitemlêkirinê bi hemû şêweyan parastina mafê wan di perleman de ku ji du odayan pêk were. Daxwazkirin ji civaka navdewletî ku awayekî rasterast kar ji bo serbestberdana tevaya girtiyan bike, çarenvîsa wan dabûyên bêneçarî diyar bike û rê bide ku alîkariyên mirovî bigihne xelkê Sûriyê. Dabînkirina rê ji bo vegera derbider û pinaberan. Bereya aştî û azadiyê wê kar ji bo karnameyekê bike, da ku diriya wê re pêwendî li gel hêzên herêmî û navdewletî bike. Nerîna siyasî ya bereya aştî û azadiyê derbarî çareseriya siyasî li Sûriyê bigihîne wan. Civîna ku hatiye encamdan di navbera her yek ji Encûmena Niştimaniya Kurdî li Sûriye nekesê û rêxistina Asûriya Demokratîk
و شپیلاش سباروجا سوریه هروها انجمن عربی لجزیره و فراته اندام دسته سروکاتیا انکسه و اندام پولیتبوریا پدکسه محمد اسماعیل بحثا دامزراندنا انیا آشتیه و آزادیه دکه و دبیجه افگاوکه بنگهینه و دکوه برجواندیا همو پیکاتین دوریده. دامزراندنا برای آشتی آزادی جبهة الحرية والسلام ما بين الجبهة الاجتماعية الكردية ويشتغل وعشرين ورئيسها تيار الدولة المجلس العشائر العربي في الجزيرة العربية وأنقابك الجهيدة بموجهة ومقدر جواندي حميتك هذا الدبريدة روسا بارية جارة سكنة بشركة سوري بارية تشتي بروسيسا سياسي سوري بريارانا دولة الحزب وجوشات انقابك الجزيرة هذا النتائج التي حوجين هذا البروجيكي ريكوبيك الجارية ما بين هذا بيت مثلا نخصم هذه السياسية بسركنا رولا وات خبات دبريدة قال كي هاجي أبيات بيت بشتغالي بو حميم وات سوري بو حميم وات زفري هروسا طيبتين وات سوري بروسيسا سوري بكشتغل. هروها گابریل موشه برپرس اوفیسا پیوندیان یا ریخستنا آسوریا دموکراتیک ده لدوانک تایبت ده بحثا جیوینه دکه. حقيقة مر بشكل جيد تم بشكل افتراضي لكن حقق الغاية منه وهي الإعلان عن جبهة الحرية والسلام. جبهة السلام والحرية التي جاءت تتويجا لإرادة الأطراف المكونة فيها وأقصد المجلس الوطني الكردي وتيار الغد السوري والمجلس العربي في الجزيرة والفرات والمنظمة الأهلية الديمقراطية. نتوقع بأن هذا التحالف السياسي سيكون له شيء مهم على صعيد تعميم السياسات العقلانية والواقعية في المنطقة بما يكرس ويعزز حالة السلم الأهلي والعيش المشترك بين جميع مكونات المنطقة. جالی خواه سلیمان اوسو اندام دسته سروکاتیا انکسی راگهان کنرینا و انیه او کو چاراسریه که سیاسی جه سوریه که نناوندی مافی همو پیکاتا انتدا پاراستی به وره انجام دان. پشتی به هیوی راگهان تیدا مزراندنا انیا آشتی و آزادی اف ان یک نهد پوزیونا سوری ده سی مکونی سرکتی دنه کرد و عرب و سریان اف انی چی انقلاب دبی سوریا دولتك فرنتوه دبي سوريا بيشروجي ما في فان نتوا كشا جي بكي ام دبين يعني دولتنا غندي مركزي فشيلي بسوريا دي ام دبيجن وكي اني ام بيجن سوريا بيشروجي دبي دولتك ننا غندي بلا مركزي ما في حل مكونات يعني مكونات سوري جي بكي هروها ام بچار سرکرنا سیاسی رن آگو بریارانا دولتی بیستو بینجوچار او بریارا گو مافی همو پیکاتی سوری کارتینه او بریار آگو یعنی بداوی بونا کریزا سوری تینه بداوی بونا تروری بداوی بونا ستمکاری امریکی قابت به انجمن اجتماعی کردی او قابت بالسر وقرا بنابري ما العفريني لقول لسريكانية الإنجليزي ملتي ما بقر ريجي واريخة أموك ملتكي سركنة دي سوريا ملتك سرخاكا خودشي أمريكين سوريا بيشروجي سوريا حمي سوريين عربي بيكو تناوان الكنيسي داوود برپرس رخصنا سوریا دموکراتیک جی دلدوانا که طایبه در راگهاند و گوت که اف انی پشتی دانستاندن و پیوندین کور هات دامزراندن وش بو آواکرنا دیتنه که سیاسی جی سوریا پاشا رو جیره او هاتیه دامزراندن. حقيقة
إنشاء جبل السلام والحرية جاء تتويجا تطورات مكثفة معمقة لبناء رؤية سياسية لسوريا المستقبل. سوريا بحسب الوثيقة أو الرؤية السياسية أن تكون سوريا دولة ديمقراطية تعددية علمانية لا مركزية، دولة تقر بالتعدد القومي في سوريا ودستورها يقر بحقوق القومية لكافة المكونات من العرب والسريان وكلدان الشوريين وأكراد وغيرهم. دولة المواطنة المتساوية والتشاركية الحقيقية. نسعى من خلال هذه الجبهة أن نعمل على هذه الرؤية السياسية من أجل الوصول إلى هذه الدولة المنشودة، وهي تتوافق وتتطابق مع تطلعات الشعب السوري الذي قدم تضحيات كثيرة من أجل أن يعيش عيشة بكرامة وبحرية. ایرو روژا چهارشنبه درگاه افسینوری پیشاور و سیمالکا لپیشیا هاتون و چونه وکریه برپرس اوفیسا پیوندی اجتماعی پارتیا دموکراتا کردستان سوریا سعید عمر ده لیدوانک تایبت ده راگهاند کو به بریار وزیر نوخوی حکومت حریم کردستان ایرو چهارشنبه و صبح پنجشنبه دریه سینوری یه پیشاور و سیمالکا ده لپیشیا وگرا نشتجین هولیر و سلیمانی وکریبه. هروها عمر دازانین کو پنابر نشتجین دو که کل روجاوای کردستان مانا آسه ده پشتی بین ودانا جشن قربان کاربن وگرنه مالین خواه و دریه پیشابور سیمالکا دل پیشیا وان وکری بمینه. هزار روسی گرک لشکری لگندوار باجر تلتمر انجام دا جدار خوجهی راگهاندن که دو روژا سهشنبه پلیسین لشکری سر به هزین ترکیه و گرک لشکری اعتیادی نورمال لدردورا باجر تلتمر یه روژ آوای کردستان انجام دا. ده 25 و مهدجی هزین روسی به گرک لشکری لگندوار باجر دیرکه راببون. گواردنا نرخ دلار امریکی لهمبر لیره سوری لروجاوای کردستان بردوامه و دبه سدما خرابونا روش عبوری ولاتیین روجاوای کردستان و خلق بزحمتی دبار جیان خواه دابین دکن. نوچگان آرک دازانین که ایرو لبازارین روجاوای کردستان نرخ $1 امریکی لهمبر لیره سوری به 2105 لیریان تی کرین و به 2200 لیریان تی فروتن نرخ زیر عیار 21 جی به 121,000 لیریان لبازاران تی فروتن. بله تماشاوان هجا نهاجی از بله خوب بدم باجارو که گرکلکه لجم نوچگان ما برزان حسین دم باش برزان بهتر خلق گلی و گوازن خواهج چه دکن دویده میده؟ بله شیخ خودم باش راستی جی امتکاریم بجن خونه قادر روژه دیم مغط دوری به تغاییج یک و دگری به حریم گرکلکه و دیرکه تطمسمیه و دفرة حاليا وبلكي هناك شبشين دفرة كوتشرات اجي نهمي بس كشكشي يجي بازن دوارا كيجي ليتريكي هنا براسي جاونا جي جاما كوكوري زانيارين تستمدا ويك جوانا عم بجني دا عنافات ياكو زاينا الكتريكي كي ودي دفرة بالتفاي يك جوانا كي هاتيا يعني عطلان بن گوری کو زانیاریا و با پیوندی بچندن دیزیارا جوان رکریه کو دبن جعفریا وادیا کو تابع دمیجی هیت بن چاسازیه دیا ام اول ددن کو ام جناو ساعتك دي بركي بترجي ام بالتمامية ام كاربن ام خلاص بكن نخصم يعني كو ام هميزان يعني كو دبي قنا غيدا براستي
شپیلک یعنی پلیک گرمه پر بلند سر دبره همیته بله. بوی ویت شته براتیجی اصلا که مازن ده هنه یعنی بلکی جار جاران او یکو زاینا الکتریک کن وکو ام دجنوانا که امدیر یعنی مولیدات بله. یکو خلق دبره وکو کود باجار دا باجارو کادر کجید بن براتیجی اونا که تنه نکارن کفایتا خو بدن تبلی کو بشر دمکو الکتریک ته بریم براستی چند خوین وان مولیدات هنا وکو آریکاری بخلقیرا طبعا یعنی بخش براستی يعني بازار روجه چند ساعتان الکتریک هيا بله بريا كو بيقونا كو هذا يعني تفاندن او مولده يعني او حنفاتك وام ديفيجن الكتريك جمع 2 ساعات ب 6 ساعات هات يعني 2 ساعات الكتريك يدهات ام ديجن او يا قشتيه يعني عامه جيو بيدفيجا ولاتين باجار كيلجان باجارو كيلجي بهتركو اعتمادي وانا كي سر مولداتها يعني امبيرا كوجوانا كيرا او هالساعتا خوي امبيراتا ضدنا ولاتين كركيلجي لهبت جندن كودبري بكركيلجي او ناكي الجمعنا او مولداتنا بلش بله برزان اگر بحث دلار بكن جارا كدن ديسا بلند بو صدام چنه بازرگان چد بيجن هلبت او ام اسكارم ام تعبير بكن يعني قواتها بينكو الدولار وكو هاي بوديسا زيدي صدو بنجي ورقي عم بصد ليري سوري كو تشول سر دولار كو ايرو هذا فوطن صد ليري سوري هات كرين ب 1300 وحتى وبنج ليري سوري جداي هبود نابينا كرين وفروشنا وينا كي ياكو ايرو وروجا دشنبه يعني نسي شنبه روجا دشنبه هل بده جيب لك هات بلند كرن بس ون نوكو ايرو باش هاتي بلند كرن هل بتاوناك باندورا ريناك دغري لسر جلو برق ونخاصم ام دعم دكاري انجشنا قربان دنا هل بتاوناك باندورا كي ورق لك فيها طيبتها يا لسر بهابونا بان جلو برق بيتويه روجانا بهتر تشبه ابويا برزان بهتري بنا اتكاري بيجي همي تشبهات بي يعني تماكو دولار تبلند كرن شيخو همي تشبركو بي بقريدا يعني اف كسن هاي بود فروشن قهدا يكود بازارگانيا باجيردا هميجي كرينو فروشنا وانا يجي بازارگاني مظن بدولار نبلي رايا سوريا يعني مخابن يجبر ولو تماكو بدولار بهاد بي بشاو علي حاسبه بله هر تشتكي بيرا بهذا والله يامجي باشا برزان اگر ام بحثا امدكارين خلقي ججنيرا بكن ايصال يعني تشوف فرق جدايد نظارة ايصال وصالين بارد هيا جدايد كاري بيجي براستي جدايد قالك مظن وفرجي يعني او جيجي انجامع بهابونا جلو برك وبيتيفين يكو يعني بيوستين يكو ججني وكو شكر وكو يعني عم جب عم دبيجن فيكي ججني يعني بله هل بت او هابونا كثر مظن دبي تكاري بيجي بريان بار ولاتي درباس دبون طبعا هذا بجمة 1000 ونوزده هذا يعني نيا جشن رمضان 2019 هذا ولاتي درباسي بازرگانية دبون بازرگان دبون يعني ب 25000 ليره سوري تقريبا كو بي تي في خوي ججني كو قرا ببن يعني بجم انه شكر لي ايرو دما ايرو دا بركي السروانا كتكليفه بقي زيدي حفتي و 5000 ليره سوري نخاصم بيجي كو جلو بركي جوانا ببن ما باتك كو زيدي 5 يا 5 كسابه 5000 كيوي هفن يعني 5 دروي مالاي نادبن دما كوري وخو جلو برقا ببي وبيتيفي خوي ججني ببي خو از باور دكن كوي سر بكلفه زيدي تصدو 5000 ليره سوري هر بد ابناك جدابونه كمازن دكت كرينو فروتري دا دما ايرو دا ولاتي براستي بهتر كو بري خددن تشتي خوي روجانا يعني هم ورنا قداندن يعني زيد تري بيناك هل بدوي باندورا دولار سر بينا يا بلش بيغمان 250000 جي نرخكي جلكي بوهايا نخاصم جكاسين مالباتين هجار ودخلين وان كيم جالكس باج بو برزان حسين وچغاني ما جا گركيلكي جالكس باج بو بشتر بوناتا بله تم شوفان جا گركيلكي مي بري خو بدن باجاري كوباني داكو ام بزانبن لوي دري راوش چاوه چالکوان بیرکال کوبانه لگلمه دم باش
برز بیرکال اگر تجمرا به هرگولی بحثا روشا خدمت گزاری آماده کارین خلقی لجبو ججنه لحرما کوبانه و در دوراوی تجمرا بکی بیرکال اگر تو دنگی بتکی بله پرسا من ابو دست بگده دنباش پرسا من ابو روشا خدمت گزاری آماده کارین خلقی جبو ججنه نهال هرما کوبانه و در دوراوی چوانه یعنی براستی روشا کوبانی در حال عبوری دا گلکی نباشه یعنی کور آگاهی لجمعین و ملت را پیوندین ملت را یعنی او تشتی کل سوکی هی گلکی بهای تشتی دنیا هری گریگا بگیجن اوه دا گلک خرواتی یعنی ریبریا پیاده در کتیش دو مثلا ساقیا کورونا جي گرگ ملت السوكية تنا بإيد دياد ب أو الجامعة ملتنا برياحي داد ب جامعة ملتنا ب وريدا يعني هين أو ذكري لسر ملت يعني ملت بخط يعني إيرو تصاني يعني جنكو تشتكي توبا كريه منفجم يعني بالصدفة من جنك أو تشتك جي برسي نسر ضمن مثلا أو توبا بشيء حضاري يعني شيء حضاري كلك يبغى يعني تشتي بله برز بيركال تبحثا كورونا كر تو حالات تروش لكوبانه و در دوراوي هاتنا تمار كرن حتى لا تشتكي يعني فرمي تنا وكاسي او تنا لا تشتكي هبجي بلكي بشارتيجي هم اقايل جامتنا فرمي كاسي تشكي باشا اگر بحثا روشا خدمت گزاری بکن نخاسم كهرباء الکتریکه روشا الکتریکه لكوباني چاوایا روجه چند ساعتان چند مجمران ته يعني روشة كهرباء الكتريكية يعني باشا لروشة يعني بني الكتريكية 6 ساعات جار 6 ساعات شاشة حياة دوزي شبا حياة شاشي سباتنا يعني از الجندات بما الكوباني يجار حياة شاشي سباتنا هي يعني بفيرنجي كنت أبا كده دم كده كوباني دم كده يعني أبنكان بمكشان أو لنزكتي 6 ساعتان إلكتريك إلا مهاد دواري كوباني ده لاشترى بحث تشكي أو بكم قلك جندي مي كوباني هنا لهيلا عم بيجن روجافاي كوباني بله دويدا هذا قال لك كنت هنا اب للو كونداتنا حتى كبيره دكولوجي افيتر كذا وابا شورى يا ابا كبريتيا مثلا نمونه بدم جندي زرك ابا خانه هارن يعني ابا خو كش بنا ريدر كفنه هارن اگر کو اب نگه جمونا ج اودا جاج كم فرات نگه جمونا ونكونش بي ابا قال لك والله تشاكوت ام دارن ذكرن يعني او بندانك قال لك جندن بورات ستاركه تعلق فوق بندانك كيش ابي خو اول انا يعني كور بيوندين باوي برا بكاسي وجندي ورا دبين صريجه ابي بحشت حضارات كذا باشه نابجه صدم چی آفتونه یا کاک بیرکار ناو او خودی وان گندان نشتجین وان گندان نابجن صدم چیه کو آفتونه یک آف کیمه براستي يعني تشكي او بيجم لسر كوباني دما رجيم سوريا دا كوباني يعني او اب نفكيش جند كوباني جيش پر آف دگیش باجار کوبانی بخواه گل کوبانی حتانی
يعني رژیم سوری حتانی 2012 جندری کوبانی درکت تا گندی آب نگیشت بوی واوانا لإيرو يعني أو أواجي ريفابريا بيادجي لسات ويتشتي يعني تكارلس جبو ملت نكرج سبابه يعني تبكو يعني 4 كيلومتر 5 كيلومتر آب نزيكي وانا يعني كارني ولو أو بكرنا مثلا غير بكرنا لويرو ملت يعني غازن جاي ملت تنب بزاني كنت براز وكنت تعلق هو شقاسي دوی چما فراته نزدیکی 10-15 کیلومتره 10-15 کیلومتر آب لاگیوان یعنی گلک سپاس چالاک بله گلک سپاس بزانیاری انت وقت بجن نمایه تا گیشت مک و او گندن لوی داره تاوی کنی زیگبون وان جه چما فراته را لیدیسا جی بی آون ام جی بهوینه کو او روش او کیشه ورا چاوسر کرن برز بیرکال کوبانه چالاکوان جی کوبانه میوانی بو گلک سپاس جبو بشتر بناته در جمع شورتک الکتریک ده زاروکک جه پانابرین روژاوای کروسانه لحولره جانا خواه جه دستا ده لیدوانک طایبت ده جبو رادیو ریباز عبید محیدین درویش باوه زاروکا کچ یا بناوه عدل درویش یا 9 سالی گوت کو کچاوی دما آف لحوش ماله درشان و دار گل آف دادان دریا کبلکی الکتریکی قطیای را لنزیکی و بو راستی گرتنا الکتریکی هات ده انجام ده جیان خواهج دستا درویش هر وها دازانین که ترم عدلا لگورستان کس نزان لحولیر بخاکی هاتا سپارتن مالباتا زاروکا بناوه عدلا خلکی گند جورتانک یک کوبانه روژاوای کردستان یه سال 2013 و پنابری حریم کردستان بونه التاخا 3 بردان نشته جیبون. ولاتی که خلک کوبانه روژاوای کردستان بناوه آزاد تمه که 12 سالن لولات لبنان دمینه و دست به کار دروتنا جلو برگان دکه لگل چند ده مصمم جهانی کار کریه و نها آمدکاریه جبو بشداربونه ده پیشنگاه نافدالتی ده دکه هر وها آمدکارین خواه جبو بشداربونه ده پیشنگاه حریم کردستان ده جی دکه تم باش از آزاد تماما خلق کوبانی ما 10,000 متخصص زرم لبناني از چون لبناني حس کرد از خواب بکم تصمیم ازیا از چون معهد تصمیم ازیا مخوند ناوی معهد جی اسم بسیل بو 2 سالات بردوام کرد پیش را از درکتم چون جمع سم عالمی شغلیم وکا ایلی صعب زویر مراد رامي قاضي توني وارد محمد عاشي شغلیم پیش را متخصص اتشيك خوشخورا چيكم هاي سيان من قرر كده از مجموعة فساتين شخورة تشيكن مجموعة ميجي 13 فستانان بو 12 جي سهرة بو يك جي بوكان بو از بلش بو از ما كورونا از نسكنهم من شغل خو نقل مال كر از مال بردوام من هذا الشغل ما بيشتيكم خلاص كن ان شاء الله نزك اما لبنان عرض كنا دفلي شيكن وان شاء الله ما كردستان يجي عرض بكنا في مجموعة فستاني خو ده چارچوبه سه روژن دربازبوی ده سه پنابرین روژاوای کردستان دناوان ده زاروکا کچ ده بویرن جدا ده لسه ولاتین جدا جیان خواهش دستانه. جدما کوپیلا دربدری پنابری روژاوای کردستان برف ولاتین جیران سوریه و اوروپای و دست بکر. پشتی شورشا سوریه و دست بکرنا شر و کشتن و نآرامیه. سرباری جیانش دستانه سرهین مرنه به ارمانجا دیتنه جیانک آرام بدهان پنابر دبویرن جدا جدا ده. جبو دابین کرنا نان مالبات اخوا لهندر یان جی دروی ولید جان اخوا کرنا قربانی دهیاما سه روژن درباس بوی دجی سه پنابرین روژاوای کردستانی کو دو جوانو زاروکا کپچوکن لسه ولاتین جدا لسه بویرن جدا ده جان اخواش دستان هر سه رو جیج آریر باز نیوز و حاطن بلگه کرن بلاف کرن جدرن نزیک جمالباتا جوانکی کرد کو جبریا چند سالان و پنابری لبنانی بویا جرباز نیوز را دانزانین روژا دوشنبه 27 تیر ماه 2020 جوان بناوی آری محمد امین حجی عمر ده چمکی لبنان ده بن آبود انجام ده جانا خوش دستا
جدر آماجه کر کو آریج دای بوی نه چله سال 2002 نه لگنده خرابی رش یه دفر آلیان اجدای بویه جه سال 2016 و نشتجی ولات لبنان بویه کار لخوارنگه که دکر هر وحد همان روژه ده جوانه کی کوبانا روژاوای کردستان لهولیره دبویره که خمگین ده جانا خوش دزده لگورشو پاندنا رباز نیوز پنابر جوان یه بناو شیار شکری العلی گره گنده دربازین یه گندوار کوبانه کو کاری هسنکاریا باتونل آواهیان دکر جقاتا 14 و لسر کاری خواه لآواهیه که لسر یا مصیف لحولیره هاتا خوارو جانا خوش دزده شیار تمن 33 سالی بو باوی 2000 کانه لدورا بحرکه یا گندوار حولیره نشته جیبو گریدای همان مجارل آلمانیا جی پنابرکه روژاوای کردستان بن آف بو جانا خوش دزده جدر نزیک جمال باته جرباز نیوز را دانزانین روژا شمیه 25 تیرماه 2020 زاروکا کچ نارین موسا عباس یا 12 سالی دا آوا چمکیده آلمانیای بن آف بو جانا خوش دزده مالباتا نارین خلک گنده سگرکا چوله یه سر به باجاروک گرکه لگه و لی گندوار دیرگینه ده هیاما سی روژانده هر دو جوان بناوه آری و شیار زاروکا کچ نارین لی دربدری و پنابریه ده گشتا لی گرینا لی پای جانا روژانو دا بین کرنا جانا که نورمال بو مالباتین خواه جانا خوش دزدان هر سی پنابر جی نه یکم جاره لولاتین در دورا سوریه و اوروپای ده چمو دریایان ده دخنقن یان جی شاواهیان و دین خوارو جانا خوش دزددن لید بردوامی سالین بوری ده بدهان پنابر دویرین وساده بونه قربانی علی عمر لکامپا دومیزیا پنابرین روژاوای کردستان آماده کارین جشن قربان تینه کرن نوچگان ما جنزیک و روشا خلک شوپاندیه و درباره روشا جشن قربان یا و سال خلک نوا کامپه و به طایبت خودان دوکانان گلی و گازمان جه تفگر بازار دکن و بحثا باندورا کورونای لسر خلک و کرین و فروتنی جی دکن قاعد أجدنا أهل إخوة وهغار إخوة ونطيب كل تبي بيوستنا وعندما الحمد لله نوك حصل راستي يعني كورونا كرتلو تأثير شغل كيما خدي قاعد باشبو وبير خدي نبو وجاي ما خدي لجنا مناطق بيروسكن ياسر جو بيروسكن أجواء في سوبر بيس حركة هي باشا عرب كريم وأجواء بشكل باش يعني كورونا بشكل وضع سفن كورونا بس نساعد باشا وز عيدا حدين هغارة بيستو كاريخا بيروستين جيجنا لو عيدي همين ملتي كرد بيروز دكين طيبتي جناب السيد مسعود بارزاني بيروز دكين وملتي كرد تبي بيروز كان هرشا بارشي كردستان وده بأون جيجنا عيدي وقت بيري عالمك هيا موجودة ساحل شارعي هيا مطاعات هرتشت موجودة عيدا بوري يا رمضان يقل خش بصاب عيدا من هذا عيدا حاجية من بيجا حاجية جوي موكا عيدا أب عيدا تشيل كورونا ما كورونا ولا عالم تعبانة يوم عيدا حكمة رجبا حميتم إن شاء الله صلاة وري بدي رجبا سوري عيدا هفدمی نزیبونا جشن قربان و آمدکارین و ولاتین روژاوای کردستان نوکو هر جشن در باسبوی جبه روشا آبوریا آلوز و زحمت و هجاریا تیره در باز دبن بدل شکستی پیشوازیا جشن قربان یا ایسال دکن لباجار حسکه یا روژاوای کردستان کمیرای ما جه نزیک و روشا ولاتیان و آمدکارین جشن و هیوین و چوپاند
والله روشة خلقي زور نخوشه بالنسبة حازرية عيدة وضع خلقي تعبانة نكارن وان جلو برقه عيدة ويرنجي بري وان شكر وشيرانية برنجي بري نكارن بكر حمتشت بهابوية وحمتشت يعني إيش ليكيمة نوك جاري بري كارن حازريا عايدة قرباني بك أبو هابونا دولار قهافي سعرها براستي إيه الباوي هي والباوي تنجي عاجز بي يعني با أفججنا قرباني آقو أنا هاد براستي أو يقلك مالبات ويبحسرت درباسك أسعاري مواد تشكيش عاقل دركتين دولار بسر 2000 كد 2005 أنا 2007 عندنا رن روشة خلكي إيرو بس بو بناني وقا آبا خوف ياخد فكرن جي بي تشتي جو بي كيف وخوشي درباس كن جيانا خود تشتي باوها نماي باجاري حسك وك باجاري وك حمو باجاري رجاوي كردستاني وسوريا دي دبن باندورا بوهابونا برين دولار دانا براستيجي افايا قلك بس قريكا بخلكير شي ديكي جبرغو تشت بوها دبن ليتا فيولوجي ام دبينن يعني ججني ما نخرب درباس دبن براستيجي يعني افشان صالي شون راست بس قريكا مهنه لنخرب درباس بو بس قريكا انا براستي مندوري الروشا جواكيجي ديكن ام بيجن ام نبيجن روشا جواكيجي باندور ليتا كرن ليتا فيولو روش باشه اف مسلا بوهابوني مسلا بيدابونا بيدفين خلكي اي روجانا افايا جرينكي ام بيفين بيدا بفن شارع سر بفن تحازري جرتنا البرقو اسبابي هنا سبب رئيسي مسلاك نفسي علم تبدا عاجز مسلاك غلاء فاحش شيء مثلا تجمعات اشبوك مثلا نخوشيا كورونا هي ازبين تحازي جرتنا بس مثلا مهم ود مثلا فري اجنبي دولار قلت كي هاتيه الدان وكيلو من بازار كيلو شكرت بحفت حزارهم غلاء هني قال لك خلق جهه حازريه خونه كانوا تعيده بك ومثلا بعادات بله تماشاوان هجاب و آیم گشتن داریا بولتن خواه هر شاد و بختار بد